Hamreng constituency kaparlo rongpang mongpen upilang so kachileng atuwarpi nampi namdur dongarlo along sigari motor kachileng nang. Rongkor TGC pengkona osop surihini rengkor apho abaha sot richo English LP school along maikang nipon. Towar le ave pute inukang thong imek kachichor che ason si mande lason si upilang so labang so rong kikim cheng pen pining an ningkan 70 an bagdulo sita non puta sarkar pen towar mesen kasilam pipon kavedet ajok chojor chulang pendang lok kisu kisung pen kisu chilang damji aphanta peja e pen si hiloving an chiponang bomla labang so tuwar ke mele punon henole punon sita ASDC charibom ahutsi rongpang bom be upilang so an gari kachileng unchik an towar hut piponlo sita arji kiding ong ajok longlor ahor cheman det nanglo lason se sai jok je gari motor kachileng ji aphan rong thom rong pli aradatum ningkan wang sita kaselam phongni phongthom selam det lo sita atowar henole heno rong aradatum ta kaselam un edet se chichak prong mate sarkar aphan si chong phongding lo towar le meseno te rada kisung pen jokpo kisung la pen chojok chulang aphanta rada tu mesen awar sailong po pose upilang so arong asor pen phrengke thingno ningduk ning oi pen labang so towar puthak chithan pon hamren pen phrengke simeon be report news 18 difo baca songkhang Lakha for Socheng MSC constituency kaparlo birik longtar sot richo English LP school along kadokawe mang phokep suselo thanbang phobang thiatum chingrum se unot osop surihini ras inkora phobaha mai ingni kacharli klim somar atuma phan ahok pet lok kacharli ke pathek jia phan mate quality education ke padojia phan karbi anglo autonomous council kachari CM Dr Tuliram rong hang kabor ialong education EM Richard tok biya kimang along rongkor TGC pen pining uno otsap surihini rengkor abaha headmaster nodal teacher pen school managing committee chingrom si cluster level sharing mit amai pado langmet birik longtar bodilang so pen borpu WD atwar kepla nonpu towar kimimi holik likbor atwar kangram angbong stame chingrum damsi arsik jit lo thanbang atum angbong kosonsi kithur mi lo charli klim somar phan lo ke than pa me pen kewang jigona to sab suri hini rengkor apwa long nong me kewan thekji abaha chingki chingwai che than chimun asai ke deng pini amai puthak rongkor TGC konchun ba raji dera pen pherengkeng no ke jai phan alam se tangte arjupon sine hamren ben bikram tokbi report news 18 difo karena lidin da solar pothai lapo rongkor haram kita solar pothai solar panel that top that no if no karena bisa whether solar panel plan available da yes nan ko phone non haram kita solar long no karena avi putte joki le karena do ma avi solar do nang lihat lo bulan kita yes nan ko phone salam hai internal wiring dalam honta internal son fan bulb ini thom son logai lo ma rongkor cluster kadu we 13 school do 13 school long penon guno sop cover bangge 11 school masih pinin tumdak mane min jitu meeting bange je non kirang ji guno sop adak bangke la home krisi school ta mane e plus long etni la sopan si target dam lo ni ke dam tang jitu last year aguno sop hot bang home ni school e plus long lo lapen ke degrade i humret lo stame non pinning jitu non 2025 bangke je degrade bang abedat nang po
sob tame A B la son silong edang pola soban sinili tum pini dak training mate CKCP pon lo la pen ke prai teacher tum stame chupadu ko a SMC president pen dang lo nodal teacher kadoi ta chupadu ko a masi nilia mane ning thelo akhar lo je non jitu la so guno sob bangke mane la so cluster pen bang anong nam misem han bangke ne tum bisikoi reading writing la pen numeracy la ke thom la he kasi reading bangke je class 1 pen up to hala class 1 pen athak an tum pustame jitu la reading question kadu we bangta ang ton ta pori thek yam nang po athi non pen apor bang dol koklang amat pen last jitu aguno sop ahoda reading ko PPC ke bang ma hala hai ideas ta minute tum than pon lo amat ang ton usomar tum ta ke thek thi bang kom nai ini inut bahini do ta hai stame avidet nai pusi mathal guno sop bang non la tarik troksi Arni bang self evaluation pulo ang ke self evaluation ke tarik troksi ke ang ton school ta chehoman no ama